أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم اجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude ɓurna bo yettude allah subhanahu wa ta'ala du'ano ɓurnaɗo tagefongo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko ne fof e sahabaɓe makko ɓen fop musidɗo moɗon abdallah diallo mini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗan on fop moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna mi toriki allahu subhanahu wa ta'ala mi torramo inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fop e inde makko ɓurde mawnude nden yo allah wurno en fodde gurnan no moƴƴanen allah men turikema ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani men allah men turikema ƴettitumen nden ñande innaka ala kulli shay'in gadir haray musidɓe julɓe tedduɓe en fotti hande ka page meɗen facebook lawol kisal ɗo ka julirde meɗen masjidi ibadourahman e nder lakel bruxelles fi dars meɗen wowɗo ñande be ñande à partir de 20h heure de paris kamira sunnabi ndondi nelaɗo ndin sallallahu alayhi wa sallam l'héritage du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam haray en yewti hande woni darse tataɓon bi isnillahi ta'ala haray en yewtuno darse meɗen haray arano on fi baraji ko wodi kon fi ka noddinandu yewtuɗen darse meɗen hanki ɗiɗawoje on baraji ɗin ko wodi kala on janguɗo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ɓawo kala julde subaka e ɓawo kala julde futoro hande ɗo ko yewteten ko ndondi nelaɗo ni sallallahu alayhi wa sallam baraji ko honɗum woodi e neɗɗo waaloduɗo e laaɓal waaloduɗo e salliginde himo waalo kono adomi natande ɗum ɗon mi andintina hoore an mi andintina sukaɓe ɗimmoɓe an e fayɓe ko honɗum o ceernojo wiyeteɗo sa'id bun musayyab rahimahullahu ta'ala himo yewti o yewti yewtere o inni wo neɗɗo ɗigganɗo yumma muɗum e baabe muɗum neɗɗo teddinɗo nene e baaba neɗɗo ɗoftiɗo nene e baaba neɗɗo jaɓayɗo konngol nene e baaba ɗoftoɓe kala e ko ɓe yamirma fodde ɓe yamirarima yeddugol allah wo laaya mutu maytata suu oɗo o mayata mayde bonde fa subhanallah ɗoftiɗo nene e baaba allah okkete battane moƴƴo kurkantoɗo nene e baaba a mayata mayde bonde ɗoftiɗo nene e baaba allah okkete battane labaɗo mi toriki allah yo allah yaafo oustaz Chérif Diallo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maki wo ala wo e julɗo si hewti ka o waaloda e laaɓal o waaloda e salligi o salligo ha moƴƴa kesa suwa ko salligi mo juuliri geeƴe on ma salligi mo juuliri saf e witir on ma salligi spécial fi waalagol o salligo ha moƴƴa o waalora sengo makko ñaamo o awlo jungo makko ñaamo ngon o janga du'awji yeri wo ko allah subhanahu wa ta'ala newnanimo wosi wona allah on eltay tagay malaikajo spécial ko ayna oɗo ha weeta sheytaniru ɓadotako oɗo o heɓata ko wiyete cauchemar oɗo o heɓata ko wiyete callu gite malaika ɓen aynaymo ha weeta hara hiɓe du'anademo so maayi e nder on jemma ɗon o maayi kadi o laaɓɗo si tawi o ari finugol jemma kala moƴƴere nde o tori fiyakuji aduna e fiyakuji laakara allahu jabinanaymo ko o tori kon si o ari finugol jemma o jangi o du'a ɗo o wiya la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir o watta ɗon subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim o watta ɗo allahumma firli allah mi torike ma yaafoyan wo allah o yaftomo kala faalaɗo yo allah o yaafumo kala faalaɗo yo allah on jaɓanmo ko woni torade kon yo waalodu o laaɓal so ari finugol jemma o janga koko janguɗen ɗo si tawi kadi o wawi immade o immike o sallikike o juuli wo kubilat salatu julde makko nden kadi haray jaɓama kadi musidɓe julɓe tedduɓe fa kullu zi nimatin mahsud kala neɗɗo jogiiɗo nema ko nema jawdi ko nema laamu ko nema gandal ko nema jaahu ko nema ngari ko nema ɓiɓɓe ko nema ɓeyguli ko nema cellal ko nema kala nema ko bani adama haton jini kon e hoore ndi leydi so tawi hiɗa jogii ɗum hara hiɗa jogii ayɓe bani adam no yiɓɓe ɓen ɗuuɗiri wo ko non ayɓe ɓen kadi woni ko ɗuuɗiri si nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe janna e ɗum ɗo ɓe accani e ndi dondi ko ɓay hiɓe andi pellet ala bani adama daɗayɗo e ayɓe so yi allah subhanahu wa ta'ala inni ndeɗa waalo ya moccito wi'a wa min sharri hasidin allah mi torikema dandan immorde e bone on neɗɗo añanɗo so feññini ngaygu ko ɓay pellette haray hino woodi musidɓe julɓe tedduɓe ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam daɗari ɗon e ayɓe muɗum wona ene woni ko daɗata jonnon ko ɓe ñawdornono laawol ngol ɓe rewrunongol allah on dandi ɓe enen kadi ko ngol laawol woni ko rewreten toroɗen allah yo allah on dandu en nda refiro ko allah daali qul a'uzu bi rabbil falaq min sharri immorde e bone ma khalaqa dendangal ko allah tawi kon fu mi torike ma danda sa moccitori oɗo si waliɗa haray fopp natori ɗon fiwata yeggitu gokkum ma ɗum a'uzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq immorde kala bone hon kongo tagi o duwaɗo si goɗɗo tippike e galle hara ko galle kese e nokku hottugol himo hani jangugol o duwaɗo yo allah dannumo kala bone ko allah tagi kon e on nokku ɗon musidɓe an julɓe tedduɓe etode lerɗen hattirde e lerɗugol no woodi toon sunnaji dan ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam accari foti hiɓe seteyagal foti ko ɓe ñiɓuɓe hiɓe ka maɓɓe no tawa e ɗin sunnaji raka atal fajir darɗe ɗiɗi ɗe juuleten nden ado en juulude subaka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo raka a tayi ma ɗum raka a ta alfajiri ɗen darɗe ɗo ɗiɗi hayrum min adduniya wa ma fiha baraji majje hino moƴƴi no ɓuri moƴƴude ka allah aduna on fof e kala ko woni aduna on jawle e kange e kaalisi ɗen ɗon ɗen ɓe accari ɗe hay tawi hiɓe voyage ɗiɗi sunnatul witre witrire nden wata on tigi accunde chafe witiri on yo onti juulumo si o waalo o kulotirira ɗum ɗon nden ñande dewal makko ngal si o waalo si wona hara ko anduɗo wawa immoyade jemma o acce witiri on haga tataɓal jemma si tawi non himo sikkiti so immoto e so immotako yo juulo o waalo ha moƴƴa o waalodi e laaɓal so immoyike o naafa yerwo ko allah subhanahu wa ta'ala newnanimo hara o fillitaki witre on ɓayne laaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe maaki witrije ɗiɗi ala e nder jemma goto ɗo sunna ɗo sunna tataɓo mo ɓe heewari accugol ko salatu duha julde walluha baraji muɗum si hiɗen anduno e weltinoto no koye muɗum no woodi kaɓe inni sa juuli julde walluha baraji maɗi hino fota wa ittuɗo sadakaji 350 julde walluha no fuɗɗi darɗe ɗiɗi ari darɗe 4 ari darɗe 6 ari ha darɗe 8 ko ɓuri e fanɗude ko darɗe ɗiɗi sa ɓeydi hoore ɗon fala ba'as haray ella ala ɗi ko sunnaji ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam meeɗari accugol foti hiɓe ñiiɓi foti hiɓe seteyagal musidɓe julɓe tedduɓe fewndo ɗo boneji ɗin hino ɗuuɗi fewndo ɗo cheytanuji ɗin hiɗi jaali tentininon ka bange sonnaɓe ɓen sonnajo simo walade ko ɓuri e moƴƴude e labeede yo walodu e salligi no wiruɗen ɗoni harayya andu allah ittay malaikajo ko aynama o leeya wondu e cheytan ko malaika wonma e aynude ono toranade ma allah
yo Allah yaafoma yo Allah ɓaydane darja ha tuma nde finoyɗa. sa fini kadi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ala mo hunjaki ɗum ɗo. subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ahabbul kalami ila Allah, konguɗi ɓuraɗi ɗi yiɗede ka Allah woko konguɗi nayi. ɗum ko ɗiɗi mi woli ɗo. subhanallah senade wodani Allah, alhamdulillah dendagal yettoje ɗen fopp wodani Allah, wa la ilaha illallah ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewari siwana Allah, wallahu akbar ko Allah ko mawɗo ko kanko ɓuri mawde kala ko mawni kon, wala hawla wala quwwata illa billah feere ala doole ala sina immorde ka Allah. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki woko ɗi konguɗi ɗo nayi ɓura yiɗede ka makko. ɓe inni la hawla wala quwwata illa billah woko kanzun min kunuzil janna, woko ngalu iyango e ngaluji aljanna. hebbi wowlugol ɗum ɗon fiyo allahu okke ngo ngalu jeyango e ngaluji aljanna. haray inchallahu en ala juutinde, haray ko o dars ɗo ƴettunoɗen hande ka dondi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yen wakkilo hattirde e wakkilagol nde hiɗen belo nde hiɗen huylo waloden e laaɓal ko ɗum woni e salligi. eɗon andi e yewtino e darsji meɗen feƴƴuɗi, hay si tawi mokoba en fof ko en mokobaɓe inchallah, si tawi o walodi o salligi ka wawi ɗo salligi o boni fala ba'as. si tawi goɗɗo kadi o ari rendugol e sonna makko ma modi makko, o yo yahu o salligo ha moƴƴa, si o walto o acca lotagol ngol ha tuma nde o immoyi o ado subaka on. kono haray hino moƴƴi yo salligo ɗum fof ko fi pottingol cheytane hakkundeji maɓɓe. haray ƴettugol ngol salligi on ɗon kadi salligo ha moƴƴa, si walto fi kala a lotaki longal ngal ha tuma nde immoyiɗa, hino ɓeyda jonnugol cellal e doole wonande gorko on e sonnajo on fi ka rendigo kadi. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o dondi ko nelaɗo accani en yo Allah newnan en wawen gollitirgol ɗum ɗo bi iznillah. haray en jango kadi si tawi jon jango jaɓi à partir de 20h heure de Paris ka page meɗen Facebook lawol kisal, ka juulirde meɗen ɗo masjidu ibadur rahman e nder Bruxelles laken. fama kana min tawfiqin fa min Allah, kala ko mi yewti ɗo harano hawrodiri e deftere Allah e sunna makko on ko immorde subhanahu wa ta'ala. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ndaruɗo nde yewtere ɗo o feƴƴiniroyde kadi hara ko liwajihillah fi Allah, o feƴƴiniroyde fi yo goɗɗo yiyoyɗo nafitoroya ɗum ɗo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yarnoymo wendu kawthara, yo Allah okkumo battane moƴƴo, yo Allah okkormo jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagindi, yo Allah o wurnumo ko o julɗo ƴettitamo hara ko o gomɗinɗo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men fatiɓen fop kesum e kiɗɗum ha hewta oustaz Muhammad Sherif Diallo, yo Allah yaforɓe sabu yurmede makko, yo Allah okkuɓe jannatul firdausil a'la ya rabbal alamin. fatiɓe kesum ɗo musidɗo meɗen fati Anvers no wi'e sita, yo Allah yurmo, yo Allah yafomo, yo Allah okkumo jannatul firdausil a'la. musidɓe julɓe tedduɓe ɓayɓe enen kadi en mayoɓe ko honde tuma mayeten goto anda ɗum si wona Allah. e yi'iɗo jaka yo paykun hino maya Oustaz Sherif ko suka, e yi'iɗo jaka yo mo nawna kadi hino maya alake labtane, e yi'i yo jaka yiɗede ɗum luttinta e hoore aduna, e yi'i yo jaka jogagol teddungal e jaahu e gandal e ngari e jawdi, ɗum ɗo fof wawa luttingol e hoore aduna. kullu nafsin ko za'iqatul maut, ka wonki ko meɗa ɗum mayde ɗon noon ɓay ganda ko hunde tuma ɗum ɗo arata. harayno waɗi fo meɗen heblanagol ko tultata ɗo, yo Allah o newna en okkan e fof meɗen nde ɗum ɗo no hewta e meɗen, yo Allah to hara ko e yafaɓe. haray en jango si tawi jon jango jaɓi. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.